Iti basaan tayo nga passage ti Bible, talo nga gagayem ni Shadrach, Meshach, ken Abednego. Ket dedi nga min-ari ni Nebukadnezar nangipatakder iti balitok nga imahen. Ket nangitnag iti linteg ngano kano agtukar dagiti musical instrument. Aming nga tao agpakleb nga sumango iti dijay imahen. Siyempre ni Shadrach, Meshach, Abednego napundasyonan ida iti may panggap ti pudno nga Dios. Ket kunada apay ko mga agpakleb kam iti deta aramid ti tao. Ti Dios may isot nang aramid ti tao. Isu nga handa nga nagpakleb kakabsat. Ket gapu iti deta very obvious ata nakatakder da aming nga tao nakapakleb. Ket kunada Nebukadnezar adda tallo nga aginlalaing nga lalaki. Di da nagpakleb kasta. So to cut the story short, pinayaban na iso deti basaan tayon kakabsat. Ako na di ari kat api agpaiso deti na amwak kat simmong bat digiti talong ako na da Nebukadnezar. We are not careful to answer in this matter. Kaya nga sawan sana mabalin nga hang kami agan anad ti isong bat making ka Nebukadnezar. Verse number 17. If it be so, no kasta ko na our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Kaya na kami iliklik kan isalbar ti Diyos mi. And He will deliver us out of thine hand, O King. Verse 18. But if not, then amuyo, deto iti perming kakabsat. May isa nga banag nga agserbi ka ti Apo kasi digijay kayat mo ititid na. Kasano nga rudnohan na itid. But if not, deto'y tinaununag nga commitment nga kahit ko i-share kada kayo. But if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. So iti dahi nga malam kakapsat, iti sumarno nga 15 minutes or so, I would like to entitle this message, Real Service versus Fake Service. Yan na di paulo na. Real service versus fake service. Siguro aming kayo maibagayo nga kayat yu ti agserbi ti Apo. Nga mambuyong adi nga dapeke nga panagserbi ti Apo at damat pudpudno nga panagserbi ti Apo. Now, let me share with you 6 fake innem nga peke a panagserbi. Innem nga kita ti peke nga panagserbi. Kat di maude, isolaan ti pudno nga kita iti panagserbi. Kat kaya ko nga dinggan nyo kakabsat, tahang ko nga palawagan unay nga kaatiddugan ti explanation. Digito'y puntos kat self-explanatory. Maitid ko lang di point na maawatan nyo, that's enough for me. Innem nga kita ti peke nga panagserbi. Yung umuna kakabsat nga kita ti peke a panagserbi, kat deti makuna nga conditional service. The word is condition. Kaya't na nga sa wen, di pa nagserbing iti Apo, nakikondisyon ka kenkwana. Nakunam Apo, agserbi aken ka, ngem ited mo deti kanya. Ngem, kanak ti trabaho, kana ti arid na, nakibargain ka ti Apo kakabsat. Listen to me. Haan nga usto dayta nga panagserbi iti Apo. Kasi, kasano nga rud, nohan na inted, iti Apo gan ka, DJ daw dawatan. Ikan to agserbin. Agsui ka kan kuana. Isong adot Kristiyano, nga napintas ti rugi na nga nagserbi, but along the way, nag-stop da. Why? Because deto'y kakabsat iti rason. DJ pa nagserbi da ti Apo, conditional. Number 2, kasano nga rudan kakabsat? No, idi nagserbi ka ti Apo, naalam di kayat mon. You know, there are many people, idi kararag nga kararag, Apo, ikan na kam ti bisa nga mapanhaway, Apo. Tulungan na kami, Apo. May pasamit medical mi, Apo. May pasamit bisa mi, Apo. Okay, permi nga kararag. Pati church makipagkarkararag. Kat idi nakapanhawayan kakabsat, linipat na ti Apo. Kasi naala na, tay kayat nan. Isungahan nga napintas detoy, nga motibo ti panagserbi ti Apo.
Dapat no agserbi ka ti Apo, hang ka makikon-kondisyon ken kuana. Kasi kakabsat, maiparbeng ti panagserbi. Meaning to say, why do you bargain and set a condition? God deserves your service. Kaya tangasawan kakabsat, urehan na ito tadaw-dawatan, dapat ko ng Apo, agserbi akken ka, haan nga gapo ta adakayat ko gan ka. Agserbi akken ka, gaputa kayat ko, ti agserbi ken ka. Dahita ti dapat kada tayo kakabsat. Palagip ko ni Conrad kinikat. Ada, buy-buya da. Aya, adata ni Conrad, aya. Ni Conrad, agar aram kinikat, tagalawag di gitawin. Siyempre ni Conrad, unsaved pela idi. Ni Kat, saved member tayo ta church. Kat corsonadings na, kakabsat ni Kat. So, inawis na ni Kat, ni Conrad. O di may nakikimong. Okay? Kat ko na kinikat idi, Kat. Tuhan nga masave ni Conrad, kathan nga growth spiritual life, marigatan kanto nga maidaulwan ti panagserbi ti Apo. So kadigito'y kakabsat, praise God, na-save ni Conrad, nag-baptize, nag-grow, nagkasarda, siyak pa'y din ang kasar kadakwada. Gidi ubing na siya dinangidedikar. So praise God for that. At ang kakabsat, ko na ni Conrad kanya, actually Pastor Aminet, ididamok ti umay ti kapilya, ni Kat ti Gapuna. Iso nga nagagutak nga umay makigimong ata kayat ko nga mawin ti puso ni Kat. Kondisyonal. Kahit nga sawan, no siguro hananawin ni Kat, kat kasjay pa lang ti mindset na nagsarden ngay may nagkapkapilya. Ngem ko na, babaan ti panang disciple mo kanya katasak paminsan makasarsaritak ni Conrad ide. Kanda iti preachings mo ko na, siyak mismon iti nakarik na iti Apo ti biyag ko. No man pa'y naragsaka ko may makigimong taagdan ni Kat ngam saanan nga isot primary reason ko ti Apon iti rason. That is why blessing. Diba? Oh. So nga kakabsat, masapol nga awang kadatay deta nga Apo agserbi aken ka angem never make a condition with God when you serve Him. Amen, kakabsat, naawatan nyo mula dito nga point? Okay. Number 2, kakabsat, may ikadwa, circumstantial service. Oh, dito kat peke manon kakabsat nga pa nagserbi. Abaling agserserbi ka, ngam madijay motibom kan dijay pusom. The circumstantial service kat, I will serve God only when life is good. Da ka man ita, sister, brother, wen kayat ko may agyaman ti Apo ta Apo na i-promote man ta trabaho. Oh, kuno aduman problema nan awam manen kakabsat. Digitay circumstantial ti commitment na Kristiyano. Sa dalang adda numayat iti angin. Ngem numadit angin kakabsat bigla nga awan. You know how I call them? They are called the weather Christian. When, adda numayat tiyempo, numadit tiyempo, awan kakabsat isuna. Ngamamuyo, dapat uray ko mamadi, dagiti paspasamak ti biyag. At dati ko manatangag serserbi di Apo kakabsat. Ni Paul ken ni Silas, missionary ni Paul, aya apostol. Kat inayaban na ni Silas, bayat ti panag-church planting da, tiniliw ida, dagiti pulis. Impan da di pagbaludan. Pansin ha? Nakagalot dagiti imada, sakada, nakasipsip ngat nakabangbangsit. You know that evening, handa na upay, nagkangkantada iti Apo. They worship and serve God in the prison. Oh. Deta tay kasta tayo dapat kakabsat. Laglagi po nyo, kunahin doon, no adda day time nga adot problema, kat masadot tariknam nga mapan magigimong, kunam to tibagim. Oh, deto yan, deto imprints ni pastoran. Ha? Madit bagbagik, madit rikna, ngam dapat inaklat na magigimong. Kasla ita kakabsat na eh. Maday, ang sakit-sakit de, di rusok ko kakabsat. Mamin, ano mat lang i-text ko ni Preacher Glenn. Ako na, can you, I'll just ask Pastor Bear and Pastor Dennis to preach. Apay ko ba nga ipaubayak pa lang kakabsat? Kat kakaiso na nga, mamit kailang once a week. Diba? As your senior pastor. Kat uray medyohan,
uray madit bagbagi, kaya lakit di kakabsat. Circumstance is never, hanggang isot mangi diktar kakabsat, di pa nagserbik ti Apo. That's why I would like to challenge you. Don't let life circumstances dictate your commitment in serving the Lord. Ang iso dapat mang-control king ka, di kita pasamag ti biyag. Dapat anyaman di kiti dumteng nga pasamag, kan sangwem, nga parikot kan problema ti biyag. Adadda kumakit di nga umasidig ka ti Apo. Adadda kumakit di nga ingka kang kuan, hangka nga umat adayo. Ang kamutartarayan ti Apo, kakabsat, no kasta nga adot parikot kan problema. Amen, kakabsat. Edot may kadwa. Number 3. Edi mo. Ti number 3 mo't kakabsat, convenient service. Kasla ag-overlap da ka dito number 2. Ti difference na kakabsat, iti circumstantial, ag-serbiak, no di kiti pasama, ket mayat. Dito mo't convenient, ag-serbiak, basta awan laket iti sakripisyo na. O, dito tima ko na nga convenient. If it does not cost me, o sige, umayat dito eh. Ngam nagpa-commitment kayo na kathaanan na. Una na kakabsat, han nakayatan iti commitments. O, han nakayat ti agsakripisyo, han nakayat ti tumulong kakabsat. Hello? O, ngamanak ko na di 2 Samuel 24:24. Dito dapat, I will not offer to the Lord that which costs me nothing. Amen, kakabsat? Kasla ti aring na kumadeti kat adda digiti tao nga no maipanggep iti party, surfing at adda kay tahaway. Uno, di kita, di ba, makikita no kagat mapapang kayo mun ulib bambantay, di ba? Basketball, di ba, kakabsat? Naka-aktibo. Ngam tunno pa nakigimong kakabsat na banogak ko na. Ay, Di kita convenient Christian kakabsat. Sa dalag serbe, numayat tirikrik nada. Ante ko mga kasjay. Tinagmayat kat uray na puyat kat nagpatnag. Makaturturog ka kumati arig na kakabsat. Agsusugil ka pa yan. Ngam ko na Apo, inak na makigimong. It's not convenient for me anymore. I should be sleeping now. Amayo, eti malum ti Domingo, ay, naghimas maturo ka kakabsat. Tapos panunutan, inak agobra tong bigat Lunes, ni. Alas 2, alas 3, iturog ko kit, di. Kung kunam, di ba? Kasi, dito plastar yung not convenient, but praise God, kakabsat. Ayan, takaya yung ag-sakripisyo nga para ti Apo. Di ba? Praise God for that. Number 4, di maikapat kakabsat, ket compromising service. Oh. Deta, peke man, deta, Kristiyano kakabsat, di pa nagserbi na. Compromising service. Tingnan na so, dito compromising. I serve God halfway. Imimix na tilubong. Kaya nakasawan. Okay. Apo, kunana. Tung palat, di require mo kanyak. Ha? Angem, kunana. Hammo ka dimot nga saksaklawon, di giti kayat kong aramidon tibiyag ko ako nana. So, we will meet halfway. Oh, Lord, awan sa pulam makigimo nga, magi-prayer meeting So kayat mo, agin-ball back pa ministry. Angam digiti kayat ko nga obraan na kata. Ammo ka din nga daw-dawatan kanya. Kakaiso na nga enjoyment ko ti agin inom. Kakaiso na nga enjoyment ko digito'y bisyo ko na. Kat deta ti ko na nga compromising service kakabsat. At nagtungpal ka iti Apo, half obedience kanukwa. Ikayat ti Apo kada tayo kakabsat, full obedience. Han mo nga pag-cover up DJ panagigimong mo kadagijay madingaw ubram. Ti word ti Bible deta kakabsat, hypocrisy. Adot Kristiyano nga kasta. So nga, yamanan tayo ti Apo, ta deto church tayo kakabsat, talagang permiti pa nakabagbag tayo, nga no agserbi ka iti Apo. Pasapol nga hanlaan nga pakita di pa nagserbim kan kuana. Do dikat di biyag mo mismo, saklawon pa iti Apo. So, deti compromising makita yo ay hap-hap. Hap-hap, dito di kayat nga sa uwan kakabsat. Number 5, crowd-pleasing service. O, di kayat namot ka sa uwan deti crowd-pleasing kakabsat is, I will serve God when others approve or when others are looking at me. O, di ba?
At dati kita han na makapagserbin ka kabsat, maupay nga agtultuloy no dimot lang, no han na ma-acknowledge tinagan na. Hello? When? Ado di kita Kristiyano nga nagagat nga agserbin no ma-acknowledge. While it is true nga agak-acknowledge sak no daduma, kasi kayat kailangan yan courage. Ngam dapat ti panagserbi tay ti Apo, hantay kailangan nga sapulan di jay. Because no kasjay ti motive mo agserbi, you're not serving God. You are serving yourself. You're not serving God. You are serving people. Ang nga Diyos no kwan ti pagserserbiamon, taon. At di ka mo't makapagpas na ka, no awan makakita ka. No di ka ma-acknowledge. Amen? Ngam datayo kakabsat, praise God, ti panagserbi tay ti Apo, hanti ka sa pulang ta ma-acknowledge kakabsat. Amen? At dati kita churches di Pilipinas nga, ultimo amin naka-donated by kakabsat. Electric pan naka-donated by. Mabasang pengarod, no, pulpuli, gusto ilisenan kakabsat. Diba? Aming nga tugaw, donated by. Pulpit, donated by. Lamisaan, donated by. Aircon, nakapagkat, donated by. Kung dapat tinaga na di kita kat donated Baptist Church kakabsat. Diba? Kasam deta? Ngam datay didikot saan? Kasi, di pinagserbi tayo ti Apo in the first place. Hantay nga nagserbi, tapno makita ti tao. Nagserbi tayo, takayat tayo nga pagserbian ti Apo. So, deti 6 kakabsat. Deti 5, makita yun deta. Number 6. Oh, let me go with number 6 before I close. Companion controlled service. Ikan na kasawan mo deti companion controlled service kakabsat. Mayat, ti pa nagserbi na. Iti nagsardeng, dagiti kakadwanan, pati iso nagsardengan. Oh. Haan nakakabsat. So detat permi nga pangipray sakti Apo ka, kada kay nga nag-remain ka. Diba? At mabalin nyo mo't kumaidin ti maupay, di nga main? Kunayo kumaidin ka, awanan, deti HBBC 2 yan. Hintay kit din ka, nagita tiltilad nga churches. Napanunot nyo mo't siguro, deta ala. Dagay nga dadumat de. Ngam agyaman at ti Apo kakabsat, tadi commitment yun na dagdagsen. Ngam di bukod yun lang nga panunod. Kastad companion, controlled service, nakadepende ti tao, di pamati na kakabsat. You see that? Kasta yun di kita, young people nga nakak-active, o tuno nagsarbin di kita, gagayim ng awanan kakabsat, han nga makita nga agserbi. Nakadepende companion. But number 7, so ulitin tayo dito in nam. Okay, let's repeat the 6. Wrong motive of service. Ano di mo na? Conditional. May kadwa circumstansya. Number 3, convenient. Number 4, compromising. Number 5, crowd pleasing. Number 6, companion. In number 7, dapat na tayo committed service. Regardless of, di ko na digiti talong nga gagayim, but if not. Ti Apo nga Diyos may kaya na kam nga isalakan. Ngam no di na kam isalakan, ari ang kaminto ag rukbab. Di kaminto ag pakleb kadeta imahen nga inaramid. Kakabsat, kasta ka di, iti commitment yo nga agserbi ti Apo. Mabalin nyo ka di nga kuna ita, Lord, amom, ti pa nagserbik kan kakat, haan nga detay hap nga kaslang padas-padasat lang, kalang detay trial lang kan ka Apo. Tano, makitakot medyo han na madikan niya at least awan ado nga napukaw kanyak as day kagadi kakabsat. Ikayat ti Apo committed ka. Han nga good ka, han nga hesitant, han nga double-minded. God wants you to give a committed service to Him kakabsat. No turning back. Oh, mabalin mo ka di nga ibaga nga Lord, uray agquit digiti kakadwak. Hamot nga isudat na kadependaran in the first place ti rason kong agserbi. Talaga kayat ka nga pagserbian Apo. Mabalin mo ka di nga ibaga nga Apo, no ti isupapak mo kanyak ti kalpasan dagiti pa nagserbik kan ka ket panubok ti panagbiag. Aklunag lata Apo. Siya sino ako mga question king God. Diyos ka, karbangam nga ramidan ti kayat mo. I am just a human. Privilege kanya ako nagbiag. Kat privilege kanya nga mapagserbian ka. Can you say that to God right now? Nga kunam, Lord? Duti isopapak mo kanya kat amo nga sumbatan dagiti dinawdawat ko, okay lang kanya Apo.
Kasi, no itad mo, dagiti daw dawatag, privilege. Ngam no mo itad, that's your preference, abo. That's your decision. That is up to you, dear God. Pero for me, ti obligasyon ko kat agserbi akken ka. Ngam amuyo ti apo, dimot na paidam ka kapsat. Ayan. No agserbi ka kan kuana kat ure habo expectaran nga i-bless na ka. Kan hana kailangan nga expectan. When you serve God, do not expect anything in return. You are not serving God to expect. You are serving God to thank. Insalakan na kan eh. That is the only reason nga agserbi ka. Hanggang agserserbi, kuna dagat agserbi at ti apo ta ay wag. Ana nga ay won ka kapsat, api nagsuiging ka. Ay wag ka la dito ti anak nga nakalamlambing. Masahyeng ka daddy kung kunana. Uy, pakadlaw ka, di ba? Dan sagot kayat mo Damdama ko na nagat, you know that you are the most handsome man in the world. Kung kunana king ka, may nakapaspas sa blue, ganap, tamtamayin na ka, kakabsat. You know, ma'am, you're the most beautiful, ma'am. So nga kunam no kagat, anak kunam no ka Erwin, anak kayat mo, kunam nga sigo data, madlaw mo eh. Anak kastat pa nagserbita iti apo nga, kastela paspas sa blugan isunat ada kayat tayo. Haan mo kailangan ti agserbita ada kayat mo, agserbi ka, gaputa agyaman ka, ipanangisalakan na gan ka. Kandigiti ado nga blessings ngayon papaay na gan ka. So nakasimsimple deti message ko, ngam I am just planting in your heart and mind the right mindset, the right motive, the right heart to serve the Lord. Awang kondisyon na, regardless of circumstance, if it takes sacrifice, okay lang. So dagiti kayat ti apo nga maikat, willing ti nga mangi-surrender gan kuana, dagiti kayat nang i-surrender tayo. Uray, awan makaknowledge ka da tayo, oaks lang tayo. Uray, agquit ti daduma, apay, because ti pa nagserbi tayo kan kuana. It's a commitment. It is a commitment. So kakabsat, sapay kuma, taawang kada kayon ti agbak-backslide apon punos. So ag-backslide kayo, mesa kadigita, innam nga imuna ti rason nga lumamiis kakakabsat. Kaya't nang asawan, shallow, ipa nagserbim. Paraw-paw. Wrong, di motibo. Peke, di pa nagserbim. And all of God's people say, Amen. Lord, we come to you with thanksgiving and praise. Simple dati message ni itangam, thank you, Apo. Taintad mo kada kami, katagyaman kami, uri hamik ekspektaran, ang kanapaida ma Diyos, na ayat ka, Apo. Hanlang ada kami naragsak na agserbigan ka. Sikapay tinaragsak nga mang bendisyon ka na kami. Apo, agyaman kami kan kay daydayo da ka. So ngayon, Apo, we commit to you. Every head be bowed, every eye be closed. Before Preacher Glenn comes to pray, I'd like for you to pray right now. Dila mabalin nga kasaritan mo ti Apo at kunamuan, Apo. Thank you ti biyag ngintad mo kanyak, opportunity, blessings, Apo. On sa pulag kan ka, yes, adot panubok la di kita, Apo. Kaya't kamot nga pagserbian, Apo, kunam mo ta. Lord, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? I'd like to serve you, Lord. Anyaman ti kayat mo nga wagas, willing at nga paaramat kan ka, Apo. Usaram ti biyag ko, usaram ti tiyempo, usaram ti intad mo kanyak nga blessings, tapno maidaydayaw ka iti biyag ko, Apo. Lord, thank you so much. Amok, Apo, nga maragragsakan ka ita, nga magangkang dagiti yes ngaw, dagiti kakapsat. Dagiti yes ngaw dagat sa alaeng nga dagiti kayat da iti biyag. Yes ngaw dagat di tarigagay nga panagserbi, Apo kun ka. So nga rod, Apo, bendisyonam ida nga sa nga pada. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.